nukha sunu Tripura board Tripura University Roman script set kayo TPSC bos nuk kayo ono competitive exam rago TSR tlang prubo even in the TSR ni poso arabo Roman script use kayo but sintam nukha double standard in the Tripura board examination. I don't understand what is the reason ang buji maya kintu sung double standard nuk katam standard nuk sunu Bengali script kayo sunu use kayo ono Tripura TSR tlang prubo Roman script use kayo Mizo subject no Lusai subject no Roman script by question paper print kay mano and bon by tam allergy nang ka je kok borok ka borok use klaya klaya Roman by Pali language Tripura board of bini official or boni Tripura board ni order na ke Roman script use kayo Mizo bo use kayo Roman script but kok borok ni bagi tangi klaya mania question abono government borok disana nang immediately amono solve klaya nang lai Parliament or ni assembly rogo ba hino orok like satan sanay kok borok bay no saitong tabuk abono assembly kok borok bay saitong kaham kok belai sung appreciate klay abono kintu all board examination no tangi borok Roman script no include klaya abono disana nangai je Roman script no use klay no kintu government kun policy kri je bangla no simi use klay ni bon kun policy kri ambagi request kayo government of Tripura immediately issue no solve klay di tambah inke amani issue solve klay ke student future belai ham yang nai tai Tripura wo kama androte bo ngai an bagi amo immediately solve klay nang tambah inke Roman script by question paper set kama bor porimaya bangla by bor poriman by answer kam porimaya nge dictate klay ya borok they cannot be dictator थानाय साला लुखा जों मन्त्रि नेता मन्त्रि न खरां मिनिस्टार न खरां टिचार नि जे दर खरां टिचार माने आबो न खरां बुजार फैने मिनिस्टार बासाय मा खानि वानसुमनो बर बुजार टिचार टिचार यामा ताव बं पेपर त्रिपुरानि लुकुरक नुकनाय त्रिपुरा लुकुरक न डिसाइड खालायनाय मिनिस्टार अफ हेरिटेज टिचाया अपोजिशन लीडर तंसाबो जितेन्द्र चौधरी बखरजा कबरक सानाय बिंग एन अपोजिशन लीडर बखरं टिचार नांगौ ताबो ruling ni MLA tongo BJP ni MLA ro jono kuthai pujak IPFT ni minister tongo bormunam sukla nuwatia angki sama kebe boni ni khurang ti saya bing minister IPFT ro na sungna musungu boni demand to tong kri kobra Roman script ni I don't know if I am not given the rights to access my fundamental rights and I don't know where it is written that we are not allowed to sit. We are very peaceful.